dok ne počne sopstveni razum da nam se razvija, kad shvatamo šta se desi. I šta se onda desi? Znači, beba plače zato što ima emocije, koje nisu prijatne. I mi bismo plakali kad imamo te emocije, tako? Majka uzme bebu u naručje da je umiri. I šta se sad tu dešava? Majka tog trenutka uzima svoju bebu u ljudsko energetsko polje odrasle osobe. Naravno, majka već ima svoj razum i vibrira to energetsko polje na frekvenciji ljubavi. Zato što majka osjeća ljubav zato što ima bebu. Svako ljudsko biće nasledi i lepe emocije, ali u mnogo manjem procentu. 90% smo nasledili neprijatne emocije, 10% i ljubav, i veru, i radost. I sad, pošto se energetsko polje svake osobe razvija od rođenja pa tokom celog života, beba još uvek nema razvijeno energetsko polje. Onog trenutka kad majka uzima bebu u naručje, beba se nalazi u ljudskom energetskom polju koje vibrira na frekvenciji ljubavi. Sve inače u našem životu je energija, sve su različite frekvencije i odnosi različite frekvencije. Kad je beba u maminom energetskom polju, onda ljubav koju je beba takođe nasledila kao emociju, prepozna frekvenciju mamine ljubavi i počinje da se usklađuje putem rezonanse i onda beba oseti ljubav i umiri se. Svi mi znamo kako beba lepo slatko izgleda kad je mirna i spokojna. I sad se postavlja pitanje, čiju ljubav osjeća beba? Koga voli majka u tom trenutku? Majka u tom trenutku voli sebe, zato što je podarila neku život. Beba kad osjeti tu ljubav, voli sebe. I to su takođe neke stvari koje nas nisu učili. Nijedno ljudsko biće ne može voliti drugo ljudsko biće. Može voliti samo sebe, ako mu odgovara društvo neke osobe, onda voli sebe. I niti možemo da volimo drugu osobu, niti možemo da osjećamo ljubav druge osobe prema nama. I te neke zablude, koje nam nisu razjasnili na vreme, znaju ceo život da nam zagočaju. Zato što ni majka ne zna kako to funkcioniše i onda ona misli dete voli nju, ona voli dete. I šta se sad razvija? Znači, mama uzima bebu, beba se nalazi u maminim rukama i umiri se. Kad beba ponovo bude u krevetu, znači mama je vratila bebu u krevetac, otišla da kuva ručak i mi koji imamo razum, mi znamo da to nije ništa strašno, tako, beba ima sigurno. Mama kuva ručak da bi beba imala šta da pojede, ali beba nema razum. I bebi objasnite, slušaj, mama kuva ručak, sad će doći, nema svrhe. Ne može da razume. I nijedno malo dete, pogotovo do 4. godine, definitivno, šta god da pokušavate da objasnite detetu i kažete, shvati me, razumi me, nema šanse, dete ne zna što znači shvatiti. Znači, nema potreba uopšte kažete da nas razume, jer nisu više su da to uradi. Ali se prave sad već prve zablude životne, zato što kad je beba ponovo sama, šta se dešava sa njenim emocijama? Emocije koje su one neprijatne, ponovo nadjačuje da sad beba sama, a mnogo su brojnije, i ponovo dolaze, znači, te emocije, tuga, strah i ljutnja na površinu bebinog tela i beba se uznemiri i počne da plače, zato što osjeća bol svojih predaka. Mama naravno dotrči, uzme bebu ponovo u naručje, beba opet se uskladi sa frekvencijom mamine ljubavi, umiri se i mi stavno imamo tu jednu igru. Beba plače, trčimo, uzmemo, smiri se, onda kažem, ja navikla se na ruke. Da, jer beba jedino tad može da osjeti svoju ljubav prema sebi. Ali se tada pravi prva ta osnovna zabluda, jer beba vezuje osjećanje svoje ljubavi prema sebi za dodir mamina. Što nema veze sa dodirom. Ima samo sa usklađivanjem frekvencije. I kasnije mislimo da je naravno bitan dodir druge osobe, to su u početku mama i tata, baka, seka, ne znam, baba, deda, kasnije to postoje neki drugi ljudi i mi mislimo da nam fali dodir druge osobe da bismo se osjećali bolje. To je prva zabluda. Druga zabluda nastaje kada, pošto mama sve manje ima vremena da trči do bebe i da je uzima u ruke, postaje naporno, ona u jednom trenutku počne bebi da daje flašicu, cuclu, igračkicu u ruke
I onda beba veruje da držati nešto materijalno takođe ljubav, jer je to dobilo od mame, je li tako? I tog trenutka počinje trka za materijalnim u našem životu. I nikako da shvatimo da nama materijalno stvari nije potrebno. I onda, znači na to smo se svi navikli, da trčimo i da mislimo fali mi ovo, da je to i osjećamo stalno strah, da ćemo još doći do toga, da ćemo uspjeti to da ostvarimo i kad to nešto i dobijamo, vrlo kratko smo mirni, a odmah nešto drugo padne na pamet, da ja sad imam ovo, nemam ono, trka na drugu stranu i stalno smo u nekoj frci. I onda poznajemo, ja mislim da svi mi poznamo ljudi koji su bogati u financijskom smislu i stalno su u nemiru svom i stalno jure još nešto i stalno kažu fali mi nešto, znate šta im fali? Fale sami sebi. Znači to zapamtite. Mi od rođenja, mi tražimo isključivo sebe. I to je taj naš životni put. Znači tražimo sebe, a nemamo pojma da se tražimo i onda lutamo, idemo različitim putevima, a u suštini je mnogo lako, samo se treba okrenuti ka sebi unutra i mi smo se već pronašli. I to je to.